Hafide todos, mala halum gi zoku cocina. Si Cecilia McFarlane Guevara Eustáquio este. Já para pago bem mamatina si Bistek Chamorro e recipe na nahus di bem fatinas pago. Já nengaro roto já tamno tati, já bem na listo todo e nesse dato. Talo inanu sa si Cecilia McFarlane Guevara Eustáquio. Tamno tati. Finit na be tsatak 5 na arroz. Cinco usa pa este na bistek na klaseng recipe. Tinisita ang tsatsakos di kiki. Tsatsakata gini na klaseng pedaços ya. Pes pagu unisita uno na dumpling sa botas ta gini. Slice up papa. Tignan siya na klaseng pedaços. Pag está listo yung cebolas. Pues esta gi 1/4 na tasan binakli. Diyan 1/4 na tasan ketchup y soy sauce. 1/4 na tasa. Okay, bago tsatsaki fresco na green beans. Tsatsak tagin niya na dangkulu kasi sti 2 na inches sti na kuko niya. 5 na tasa na green beans usa pa este. Pues unisita 1 na dikiki kacalan pimenta. 1 na dikiki kacalan pimenta. De esta una lilistui zoku atsoti. Hanum atsoti. Unisita 1 na tasan hanum atsoti. Esta listo kos agaga. Usosogi hanum. Unisita 1 na tasan hanum atsoti. Usa 4 libras na top sirloin na klaseng carne. Esta trim todo mantika. Pes finit na until do tata ki carne usa sti meat tenderizer. So atsa papa. Pes uju tali 8 banda. Pues está listo por matata. Tsatak man dalalay siya is domu slices. Pedasong carne siya. Utatsak tagini. Okay, tak mano tati zabe tsatak todo esti carne siya. Tak mamanaza no tsatak carne. 4 libras na top sirloin esti na carne usa. Esta manajan.
4 libras na carne. Esta una de alumi carne ni cebollas e 5 grãos na ajo, 1/4 na tasan vinagre, 1/4 na tasan ketchup e soy sauce, dan 1 na tasan e hanum achoti o nazisti, 1 na tasan e hanum achoti. Pago be a gelaka, está que está listo. Mamãe paunya ni cebolas ni vinagre ni ketchup. Já nengaron roto be gelaka, depois be na listo e la usa gifegon. Tak menotati está, ok? Tak menotati. Pago esta una mamãe pi la usa una de alum. 4 na kuchalan vegetable oil. Esta mamãe pi. Pago be na de halum ni katnisia. I katnya be potlo halum ni cebolas. Ki be potlo halum tabia I kadonya. Esta brown i katni. Be na lagos de 5 minutos mas pues be na de halum ni I kadonya ni I hanamachoti ni I zonya no marinade este. Esta bonito I kolotnya katni. Pago está listo de carne bem na de halum ni I kadonya. Una de lo que stini uno na dikiki kuchalan pimenta. Malefa ho to sanga na una de lo que ni uno na dikiki kuchalan pimenta. Pago be potlu papa I guafi. Be na despacio I guafi. Já be na lagos de no 15 minutos. Sinya unisita tak luhanum. Gini ang gina ucek I 15 minutos be cek ko unisita tak lu di hanum. So nengada tak menotati. Be tampi pes be not lagu
15 minutos. Pena logo 15 minutos para bem check. O tampi. Já tá manota. Estas de 20 minutos deste una logo. Una minanye paunya. Pago listo bem na halo mi green beans. Beja laka sti. Pena logo e green beans está que papas quat didi. Munga mananya e green beans na pasqua. Sabe tampi talo sti sabe check que 10 minutos be check talo. Tak manotate. Esta Pascua é zoku no green beans, so estas de massa. Ang malago po na mas mananya i green beans na lago talo mas didi. Lo paraguaho, esta massa é zoku Bistek Chamorro, Bistek Chamorro. Pena ofi guafi gini. Este aqui zoku Bistek Chamorro e zoku recipe. Esta massa bem potlo de prato. Mai pinli also. Kos manien mai pin next nak si didik ketonnya. Este aqui zoku Bistek Chamorro na recipe. Bistek Chamorro. Esta manada ni fatinaso para pago ezi Bistek Chamorro. Sa dangkulon si Jus maasi na un egga i zoku video pago. Sa talo inanu sa si Cecilia McFarlane Guevara Eustáquio. Subscribe ginigi sa papa zoku video ang ginzamo afa un egga pago. Pues dangkulon si Jus maasi na un egga i zoku video pago. Pues hasta que 8 brai. Adiós.